Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tuna nahin comment amin chu hila koya ham tele brother bam to thang kiti na ma channel hi hin vet kit diu hin je chun apula kona zone again hin vet pa interesting kit na e hola ma he YouTuber lin khan he na je chun apula kona zone again hin vet pe la ten ki pat masang comment chula bonga hin ki pan ka video apula kona zone again hin vet pe ki pat thu ken se na dan ka channel la tha na lu se tan like share subscribe na hin bol pe di win ka hin tem ve okay direct pantin direct social na lu na le I mean stars nin kita ko kwai tan tan ahung do le mas pe na I mean alim umin cover background cover thu ga actually I mean alim umin na ten le a channel he ga ve kinutin a video upload he tu chana dinga he 671 video hitan then subscriber he 91.5k hitana da loite ho na hiwa kin sei nom chi le gang channel 100k hian do divin ki go ngute na ten le a video view si sei da tam ten tam walen country India hin channel type entertainment hin ita hin create ham tele February 25 2019 na hi channel hin create na ki tu hin ama hin patna I ho chuna tan cha ka hin sei nam ka sei banga chu video ho ki sim hi koi mi cha Vietnam na ham ti ho a na la po tin a je chu thi e ho dinga mi tam ta an yau cha cha creator na ke ho ta bang hi katamovin nang ho video a kona chu ke hon kham to na ke nei the ham ai lo le ti a video ka hin sim wa min hin he no o YouTube no he sum lo na thei khan he ti a hin man cha wa ai lo le cha kona nang itin hin pat ham tin again thei pi na dan ho na ti ho chen hin pha the sum mu the ya na na channel hung the hi ke ho dinga kitil kho na tabanga ke hon kala di wa na che video ki sim je chun cha hi ave ho hi asilanga la potin aphalanga na e ho kitil kho the na di wan video hi ken si ma hin je chun bula kona zone again hin vet di ken tim ve okay direct panutin cha he a view si monthly estimate monthly earning he chi mo status bo ka ti ji na chi ama a hi example a $103 1.7k na khasi a he amu he ti hi cha he YouTube hon status na hin ko na ema e hon event diu chi pi ham ti le a views vet a views a kona la do diu na views chu izan ham ti le video views for the last 30 days thakhat sunga he ti na thakhat sunga chu 413 point ke wal he na the apona hisab lang a from penin abona la po na 4 lakh ti top mieng ta 4 lakh chu event diu hem hoya che diu ham ti le calculator a che diu tan cha hi 4 lakh chu koi ta di le han rpm langa che le rpm hi som pe na 30 ga hisab mat na 30 hisab matin 30 hile 64,000 a chu 100 wal kin na 100 wal ale 1 million ti na hi chu 4,000 44 lakh divide by 4,000 hisab mate from pe na 4,000 a hisab le 100 $100 $100 chu divide by 81 hile 8,100 he monthly income from pe na mu he na tu chun atam je min ga hisab le rpm 50 hilo 14 ga hisab le han rpm 40 hile to 3,000 ti na hi yang na hilo 15 ga hisab le han atam pen ga ti le sang tam mai the na 15 ga hisab le han 4 lakh divide by rpm 50 hi ale 50 100 to $1 ti na na so 50 to 1,000 2,000 views are to $100 100 hin pha le $1 ti na chu izana bol ham 2,000 na divide le han $200 hum do na $200 chu
equal to into 81 16,000 val zat na monthly income ani na thì cho hin ama monthly income kipan abula kona zone again hin pe jeng kipa thu ken se na ahi thele athan hel do like share subscribe hin bol pe ding ken team we kipa